نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر. Kada kera taro islamsko edepi lafi taro karakteri o učenakja kerge jasno akala teme hem kedinge sao dokazja su postonena taro Kur'an hem isto taro suneti, znači taro hadisja pишинге цело книге на не само ек лафи, значи цело книге пишинге адале темендar алхамдулилlah hem објаснинге со значенла адва те халовилпе ко ислам о лошно едепи или да о шукар едепи, значи о карактери еманушескоро hem почминена о ученакја адалеа Певакерен сар прво дека иси дуј врсте. Иси ек врста тани со о Аллах аззаваџел дингјане каске адва таро бијанди певеч. Значи шајне каске дингја сабри таро бијанди певеч. А не каске ваверескена хем иси акате различно карактеризам со дингја о Аллах различно манушенге таро бијанди пе. Хем ек пути иси ек едепи ек карактеризам со дингја о Аллах аззаваџел еманушен на таро бијандипе, ама таро сиклобе со сиклиле таро живот ема савке букја, хем добинге ек едепи одолестар субханна. Значи таро искуство, хем таро живи бе. Таро адва со трудингепе ко живот теменинен пиро карактери. Таро лошно ко шукар. Сар пример некас на сине сабри, али трудинила пе не сарте менинила два те овилне сабри. Акала дуј врсте едепја иси ко ислам, хем агар де сингола дека о Аллах некаске му кла ек едепи. Значи ек карактеризам. А два шајте овил да лошно или шукаре. Зависинла сара два о Аллах му кла некаске, хем саро манужда трудинила пе, па те овил адва едепи сојсиле пошукаре или да на. Хем ученакја да синелен де ек пучибе со вакирге која два пошукар мануш, значи окова со исиле бијамо веќе адва шукар едепи или окова со требно синете трудинил пе хем те менинил пиро едепи коркори, значи ко живот или да таро искуство хема савке букја со доживинга. Па вакирге ученакја алхамдулилlah окова со добринга таро бијанди пе веќе ек специјално карактеризам, сар пример мирно тано увек, алхамдулилlah, а два тано пошукар сарокова со требласинете труденилпе увек, па те менинил пиро карактери. Себепи соске окова со добенгеа два едепи таро бијандипе, значи е карактеризам таро бијандипе, олесте а два поресло, хем пошукаре, хем правилно. А окова со труденила пе увек сине, значи на не е ресло сароколесте субханна со добенгеа таро бијандипе веќе два. Али да појаснинге ученакја, алхамдулилlah, дека окова со трудинила пе теменинге олдескоро едепи, со надобингеадава таро бијандипе, значи е карактеризам надобингеа таро бијандипе, али трудинила пе, те овил пошукаре, овка овил наградимо, а окова со добингеа таро бијандипе, на не те овил наградимо, соске на трудинила пе, на требла те керил ништо, па те овил еадва. А окова мора те менинил пе, те трудинил пе, можда ка изгубинил не са во пути, алхамдулилlah, па некад ка добинила два карактеризам, али на недобром ресло са реколескоро, али добинила ов награда, ама окована со добингеа два таро бијандипе веќе. Хеми ваверте ма катео улемеа со керге лафи, се не опучибе ко те почминила о едепи ко ислам. Одва почминила ко Аллах аззаваџел. Хемо улемеа делингеа кава ко трин категорија. Хем пало адва вакирге дека о едепи тано е манушенцар. Значи, акала дуј врсте постојана ко ислам. Ек пути едепи е Аллахја, хем ек пути едепи е манушенцар. Значи, баш о едепи е Аллахја и прво категоријата ни те веруна ко Аллах, хем те на овламен сумние која два со вакерла о Аллах аззаваџел. За пример, о Аллах аззаваџел потврдинга ко Кур'ан, ко повише тана, дека амен мора те следина е пегамбере Мухамеде саллаллаху алейхи ва салем, хем дека требно те веруна која два со овакерла, ко хадисја. Хем насменеа текера разлика таро Аллах аззаваџел, таро Кур'ан, хем таро пегамбери Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, таро хадисја. А кава о Аллах са потврдинга ко Кур'ан, хем и сега амен да ек видео ко те шајте шунен
некозон вавера доказа со спомнинге марате коте Аллах зоџел повикунуламенте следина Ресуле салаллаху алейхи ве селем ко амаро живот хем да ко ислам, хем ко веруба, значи ко свако аспекти тародини, алхамдулилlah, хем аква шајте шунен ко Facebook, ко TikTok, ко YouTube, и амари снимка аратетани субханна. Али адла манушава керена наштитела о сунети хадисија, освен тетано адва хадиси поврзимо е Куранеа, или палем те пасунила или паринила е Куранеа. Ако на, ондак налаја адва хадиси. Акава против о Курани, сар со вакерген прескани. Хема калеа се кавена адла мануша, сар пример, дека на неолен едепи е Аллахја. Ко начин таро два, со наверунена правилно ко ајетеа таро Курани, сар со требла субханна. Хем кувге екскрос вавер друмо, сар таро пекамбери слоселем, хем таро асабија. Се олана вакерге хича савке букја субханна. Хем о Аллах потврдин ја олен, а на ваверен, субханалла, а далеске асавке мисле, си кавена само дека е манушен на не едепи е Аллахја. Хема савке мануша, си не веќе ко ислам по англе субханалла, ко време таро асабија, сар пример о Хаварич, со авдиве джанален сар Изис слично агјаре сине. Значи, о Изис, о лендара вена таро Хаварич, ја? Хемо текфириджа исто, а савке слично манушата не сар о Хаварич, значи, ек врста о лендар и силен субханна. О Хаварич, исто наверунге, сар со требла ко ајетеа е Аллах ескере. Сар пример, ко време таро асабија, ко Али раделану, але хем мангле те вакерен дека само Аллах тануа два со осудинила. Со адва ек ајетик таро Курани чак. Значи, адва мангле те вакерен алијаске, дека овна сменла те осудину, хем дека киргја грешка, хемо Аллах тануа два само со осудинила. Значи, лиле ајети, помаре мисленге субханла, те потврдинен. Хема два исто керна адла мануша со вакерна на требламење сунети или само када поврзимо и Куранеа, хема савке лафеа субханла. Амен морате ди као Курани, муклемо Курани ки страна, хема савке слично лафеа. Значи, адла мануша, хем о Хаварич, слично друмо и силен, таро халубе, хем сватибе таро Курани, себе писоске акате киргја дја грешка субханла, со халиле о Курани, о ајетеа, насаро пекамбери саусем, хем насаро асхабија. Хем вакирге о Хаварич алијаске со, вакирге дека овтано невернико субханно себе пи само Аллах сменла те осудил, а овна хема гјаре ко крај му даргеле да субханна далеске. Хем о Хаваричке да вакирге да алијаске, ради Аллаху анху, ов вакирге ек бут важно бути субханна. Вакирге келиметун хак, ва уриду биха батил. Значи, о ленгуро лафи со вакирге два чачипе, само Аллах осуднила. Оја, о Аллах вакирге два ко Курани, а два о ајете гјаре субханна. Али, ола манглеа далеа те керен нешто со Аллах на сенелескри намера дале ајетеа. Значи, тврдинге дека е силен доказ таро Курани, али на сенелен доказ, а два сене е грешно, халубе хем сватибе, соске, па на лео Курани е правилно халубе хем сватибе. Таро пекамбери Мухаммед саллаллаху хем таро асабија, ола коркори мешинге помаре букја. Хема герда нардова керна, амени си амен ајетеа, дека требно те следи на Курани. Хем нава вернешто, на сунети, малено хадиса, само те поврзиме е Куранеа. А два е грешно лафи субханла, хем куге ки заблуда, помаре намераја, сар објаснигеа два субханла. Хемо Аллах ни на мангла два те кирлагаре, ни да опекамбери саусенам, ола коркори пестараква керге, таро шейтани слединено од друмо, а наја лаестар. Хема гјар на успенге те овлен едепи е Аллахја. Соске налиле о Корани, а гјар сар со вакерла чачео Аллах, ола само тврдинге нешто, хем мислинге нешто грешно субханна. Себе писоске наслединге два со Аллах вакерла, те следи нај пекамбери саллаллаху хем асабен. Акава вакерла о Аллах сако Курани. Хемо Аллах потврдинге ленге о дженети, а на ваверенге со але после таро асабија или аменге. Аллаху акбар. Значи и прво категорија сине те веруна ко Аллах, сар со вакерга те веруна лесте чаче. Хем те на овламен сумнија да лесте. Хем и дуито категоријата ни те кера два со вакерла о Аллах ко делија те ана два ки пракса, хем те на одбина ништо адалестар. Хема кате исто даја ек пример баш лошно едепи асавке категоријаке. Сар пример, сари не джанена дека требно те керао намази, али бут мануша на керена о намази сар со требла или пале хич на керена. Значи,
Акава е клошно едепи Аллаја. Соске на практику не адва, со требила те практику на, о Аллах со вакерла. Амен на кера адва, субханна. Акава само ек пример, хеми си да вавера примера, која вера теме. Назначила дека само акава намазеа панло. Значи, и си разно теме, коте со муслимани на практику на адва, со вакерла о Аллах за ваджел. А мора се ненормално те практику на адва. Хемо Аллах со вакерга дека мора те кера, адва наштите овламенге паро, соске Аллах на мукла нешто, со наштите извршина. Шајте керале, али дали манга или на, адва проблеми субханаллах. Значи требно ака те прво те джана обукја тачно, ко те почминла едепи, ко те на, хем созначенла едепи да, хем те шаја мен прво те мени на мен. Соске а мен мора те ана адва ки пракса, а на а мен те бешаменге, а те дика дали онардо а не на адва ки пракса. Со керна онардо адва на не а менге важно субханаллах. А мен со мора со кера, а два мора менге тоа важно. Дали ме практику нама два со вакерлао Аллах, со вакигао пекамбери саллаллаху алейхи ва салем. Значи, джаја ке трето категорија. О едепи Аллаја, ко начин таро два те акцептирна и судбина о ел кадр со мукла о Аллах уприаменде, шукари паја хем сабареја. Значи, те деси индило нешто е муслиманеске, керла два са шукари паја хем сабареја, напиштинила, навикинила, ние и джувли, ние омурш, на делингјовена, на кувенапе, на керена савке бука, сар со потврдинја у пекамбери са сом ко хадисја хем исто Аллах зводжел, сар со повикунја е муслиманен, те ова са шукаре субханаллах, хем те веруна правилно ко Аллах зводжел. Хем ученакја вакирге, касна не едепи Аллаја, ама е манушенцар, ов керла грешка, хема двана не шукаре субханаллах. А исто окова со на не е манушенцар едепи, ама е Аллаја, овда керла грешка субханаллах. Значи сојдуе на кате и си грешке субханаллах. Ама катарда и си ек пучибе ко ученакја, ко улема, ко те керге лафи таро два, сојтане о главно себепја баш о лошно едепи. Ама далеске и си разно лафија таро разно алимја. Хем не саве вакиге адва авлатари холи, не саве таро страстја, хема савке бука. Хемо Ибнул Кајим рахимуллах, кедин ја са о доказја таро Кур'ан, хем суннети, хем са о лафија таро улема, со керге лафи таро адла разно себепја. Пак един ја са адва о Ибнул Кајим, хем вакирга дека и си дуј главно себепја, себепи соске о мануш овлале лошно едепи. Хема дватано јек пути од джехл, обиджан дипе, хем јек пути о зулм, о зулуми и неправда. Хем од джехл, а два значинла, сар пример, те мислине дека и си тут джандипе, али на не тут джандипе. Учачипе против тоја субханаллах. Аква викинла педа джехл ел мураккаб. Значи, те мислине дека и си тут джандипе, али очачипе против тоја. На не тут джандипе. Хема далеске да аква бут важно те джана. Хем о джандипе ко ислам, а два значинла сар со вакирге о улема и дефиниција. Одвајтано, ел илм хуа ма'рифетул хақи би делилихи. Тогаш о мануш тано джандо. Значи, те джанулпе о чачипе, ама да о доказ баша два чачипе. А на само те джанулпе о чачипе или те тврдинулпе дека джанлапе ек чачипе безо доказ или да саро мануша исто со керна со тврдинена дека е силен доказ ја баш нешто, хали ја двана не о чачипе, а далеске о биджандипе, тано ек себепи соске о мануш овла оле лошно карактери едепи. Ема два джандипе сиклолапе таро хадисја, таро ајетија, таро Кур'ан е правилно свати баја таро селеф, таро трин генерација таро ислам, адлајтане о асабија, о табин, хемет бе табин. Хем баша два, те вакера дека некас и си е клошно едепи, морате памти на шукар дека о едепи сар прво нешто тано со добинлапе таро бијандипе, а може да баш не саве во вера врсте таро едепи, требно те трудинето те менине теро лошно карактери. Соске на неа два увек ден до таро бијандипе, Аллах е стар. Хем дека окова со труден лапе као вил наградимо, али окова со ден доле стар таро бијандипе шужо карактери, олеске а два поресло хем пошукар. Значи, акала бука морате памтина шукар ке годи пред те вакеране каске дека исиле лошно едепи, хем грешно а два да те кратунулпе о едепи, само машкар ко мануш, джи ко мануш, сар место те диклпе сар целосно акава, дека прво почменла о едепи ко
Allah Azza wa Jal hem poslem da avla и врста е манушенцар. Значи, грешно со кергене саве со кратунге акава, само машкар комануш джи комануш, хем те на не нешто ленде уредо, одма мангена сигатете вакерен дека некас на не едепи или асавке букја, а олен коркори можда кова вератеме, на нелен исто едепи субханла. Хем бут мангена те аргументиринен, јеке хадисеа таро пекамбери саллаллаху алейхи сојтано сахи, со ало ки джамија јек асхаби, хем со мутергјапе. Hemo ashabia poslem alejhem maglete marenle, hemo Resuli sallallahu alejhi ve sellem na ma starenle, inači ka širinilpe a dva muter panda ko poviše vaveratana. Hema katar vakirna o manusha adlaso agar magena sigatete vakiren eva verenge deka nanelen edepi, vakirna epa men morate vasaro pekamberi sallallahu alejhi ve sellem. Hem vakira alenge subhanallah. Sar prvo pekamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Oleskoro edepi amen. Ko asafko način правилно саровте ова, исто, а два нашти никад те дораса. Нио асхабија да нашти си не те доресен. Соске, Аллах Азza wa Jal бичалгја е мелекон те косен е пекамбер ескоро калби, субханал, ескоро срце. Деш бершке да си не, о хадис сахи, ко Бухари хем ваверенде. Значи, косло си не лескоро срце, субханала. Мелекја косле лескоро срце. Хема мен, а два хич нашти те дореса агјаре, субханала. Окей? Ali o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem amenge tano je najšužo primer. Hema men trebno te trudinamen subhanallah. Hem isto o ashabia kateko hadis o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem cidingalen soske ola manglete marenle. Значи преко адала манушака на сотврдинена овек сигате дека е манушен на не едепи, ола да мора сне твакерен епа е асхабен да насине едепи. Ама мен на кера гјар лафи аудубла. Хема два керена себе писоске кратунге обокја само. Машкар ко едепи таро мануш джико мануш. Хем надиклеа два целосно. Хем можда ни надженена дала категорија таро едепи е Аллахеа, оала таракламен. Хем исто тврдинена дека требила прво те си клолпе о едепи па после ова вера исламско теме. Себепи сојсиек лафи таро селев, хем исто таро имам Мелик хема верендар, дека вакирге сикловен прво едепи па после ова вера бука. Па вакира ленге аква лафи Халола pe ager ko način taro edepi e Allahea, sar te ponašinamen olea, sar e ajeten sar e hadisen sar. Dali halova adva pravilno sar o ashabia o tabiin hem etbe tabiin, ili dali ne sar vaverčane. Znači, dali i keramen ko adva svatibe taro selev, hem halova o ajete hem o hadisia pravilno ili pa na, hem da dali i keramen tačno ko adla buka, ili pa na. A kava mislinge o селеф е лафеа, прво сикловено едепи, па после ова вера букја. Значи палем аваја која два со вакиргјао Ибнул Кајим, рахимуллах, дека и си дуи најважно главе, колестар авла о лошно карактери. Јек пути обиджан дипе, хем јек пути о и неправда о зулм. Ема два зулм, а два значинила, шајте овулко трин врсте. О зулм и неправда, шај дореслапе, кит керлапе ширк или да бидати или да харами. А кава значинла о лафи зулм и неправда. Аллах таракламен. А кана какера лафи таро ахлако или едепи карактери е манушенцар субханна. Ема кате ученакја, алхамдулилlah, вакерена, онај прво мануш сој силе право те овламен олеа јек шукар едепи или карактер тано о Ресули Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem. Офтано онај прво мануш со требно те овламен олеа јек шужо едепи. Која маро време о пекамбери сосем на невише кате. Али ко асхабја синерате, хемо Аллах Azza wa Jal попрангја е асхабен те овл олен шукар едепи е пекамберија Мухаммедија саллаллаху алейхи ve sellem, а кате ангем јек пример, сар пример ки сура саранду ења ајети дуи о Аллах да те вакерла. Ovo tu men so verunena ko Allah Azza wa Jal. Ma vas den tumar o glaso poviše sar o glaso Resuleskoro Muhammedeskoro sallallahu alejhi ve sellem. Hem makeren olea vas dime glasoja lafi. Ko način sar so kerena tumare glasea jekea maškar tumen de lafi subhanallah. Pa ma to ven tumare delja uništime. Hem na ne to ven kabuli bizote osetinen subhanallah. Znači, akate jek but važno pouka menge со ученакја када лилеакава ајети, хем вакирге дека онај прво
право е си пејгамбере Мухаммеде саллаллаху алейхи то вламен олеа шужо едепи дека амен насиемсине ко време таро асабија, али акава ајети амен ге си кавала дека асабија требно сине те пазинен чак сар керена лафија пејгамбере мате вазден помару гласолеске субханаллах сар со ваздена машкар песте. Акава аменге вакерна ученаќа, ема акава специјално исто вакиргјао Ибнул Кајим рахимуллах, дека акава ајети докастано да пуча менав диве со о Аллах попрања е асабен себепи со ваздинге помаро гласо. Англо пекамбери саллаллаху а соачило о коленге со керена чак бидатја или да харамја или вавер лошнипе со на не потврдимо таро ислам таро пекамбери саллаллаху акава те почен песари нео муслимајна агер вакирге ученаќа. Хем агер си кавлапе само дека на не еманушен едепи карактер е пекамбереа Мухаммедеа саллаллаху а баша дава тева успешно ко едепи Ересулеа саллаллаху алейхи ва саллем адва значилна кеда авлајек хадиси аменде коватано сахи аутентично хемо најаутентично хадисија аракловена ко Бухари хем ко Муслим. Ако ек хадиси тано ко Бухари или ко Муслим адва панлеа кенцар шајте лпе соске ученаќа си кавге дека на некоја кала дуи книге нисаве сумние више хич пало Курани. Значи прво о Курани па после акала дуи хадисија, значи Бухари, Муслим, ола тане онај потврдиме лила со постенена ко цело и свето пало Курани субханаллах. Хем на не амена те нисаве сумние алхамдулилlah, хем те алло амен дека хадис сахи, тогаш ученаќа вакерна оправилно едепи пејгамбереа Мухаммедеа саллаллаху алейхи тано те кера два хадиси кабули, хем те керале коделија, хем тена цидамен адале букендар субханаллах. Таро два сој потврдимо таро Мухаммед саллаллаху алейхи а два тано е врста едепи пејгамбереа Мухаммедеа саллаллаху алейхи. Ама киргем одошно едепи авла таро биџандипе или да таро тари неправда. Значи, ака те омануша со на лена или на акцептирана хадисија од ватано е клошно едепи сар прво е Аллахја соске о Аллах повикунува мен ко Курани ко повише тана те ладва со вакерла пекамбери саллаллаху алейхи хем тена цидамен таро два друмо хем тена кера разлика таро Аллах аззаваџел хем таро пекамберескере хадисја хем акова потврдимо ки сура штар еннисе ајети шелупинда хем адва е клошно едепи Аллахја соске на акцептиринеа два о Аллах сар со вакирја нешто кереава вер субханаллах хема герда и си акате олошно едепи пејгамбереа Мухаммедеа саллаллаху алейхи соске на акцептиринеа ов со вакирја хем на леа два сар со требно те лпе ко ислам хем посем вакирна ученаќа пало адва значи пало пејгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи о едепи олеа значи о карактер олеа авена и дај хем одат па после саова вера мануша а не саве алимја вакирге на прво авена о ученаќа о улема значи пало пејгамбери саллаллаху требно аменге карактер шужо карактер е учена кон цар субханаллах манушен цар со иселен чаче џандипе хем послем е даја хем е дадеа соске о мануш или о ученако о алими со си кавела туке о ислам сар со требно чаче хем сар халлапе чаче о букја офтано туке исто е кличо е дженетеске субханаллах со каве о лестар упутимо о Аллах со мукла лесте адва те ковеко правилно друмо субханаллах адва о Аллах мукла лесте значи адва алими или о улема окупно значи тане ек себепи о мануша со сикавена еваверен нешто со можда и да емо дат коркори нашти сикавена си не помаречавен хема далески е требно исто екстра респект е манушенге со чаче сикавена е манушен о ислам алхамдулилlah хема кава вакирге не саве алимја али не саве алимја вакирге на прво авла и дај одат па после улема хем после сава вера мануша хем башо едепи евавере манушен цар када ек пример те джана сарте халовакава ко начин таро лафи таро селев со потврдимо олендар со вакирге овен сар огранке таро хурме себепи соске о мануша фредена ко гранке бара па те перенадла хурме те добиненлен
а охурме ништо на дена палал, освен ек гудлипе, хема далеске, вакерге оселев, агиар требно те увл амаро, понаша еманушенцар. Хем пален вакера, а кава нашти увек те десингол. Суске и си нека сте, оедепи таро биандипе, ко начин таро мирно или сабари или асавке букја, тано дендо е Аллах естар. Ава вер нека сте на не дендо, хема два мануш требно леске тренинг, хем те трудинил пебут, спанла па те овл, оле ек шужо едепи. Хемо пекамбере скоро срце, си неко сло, амарона, значи сакала букја требно те памтина ке годи, хема те би сра дека о едепи ко ислам адва на не нешто колај со шајте дореслпе. Се бепи о пекамбери сласуем потврдин ко сахај хадисја, дека окова со есиле шужо едепи. Офтано ценимо адва леске, сар награда, капене свако диве постенила, хем свако рад керла цело рад намази. Значи доборон баро учо степен, таро шукари пешајте дореслпе таро шужо едепи. Хема два на неколај, сар со тврдинина не себе мануша, а два требно будут тренинг хем трудибе. Окей? Хем исто о пекамбери саусем вакиргја, окова со есиле шужо едепи. Овка овул манцар заедно му комшија ко дженети субхана. Хема кава са потврдимо, хема два на не нешто колај со шај сигатете дореслпе, ако Алла надингја а два еманушеске таробијандипе. Хема о карактери, о едепи. Назначила увек дека требла о мануште овул мирно, хем сабрлија. Не са опути требно да о мануште овул хари појако, хем посилно, хем погласно можда. Хема кава потврдимо исто таро пекамбери саллаллаху када и кергја сине худба, чак доборон викингја субханла, те дикол таро кирло адла вене, исамен сар вене кимен, хем адла вене, диклапе ко пекамбери саллаллаху соске викингја бут. Хем преднеса бе берша, алхамдулилlah, синеамен могучност, те пуча ешехо Мустафа Еладауи, хафедуллах, потврдимо баро алими таро Египет, сар халола пе адва е едепеа. Дали требно увек строго те ова или милостно хем шукар хем асавке букја или саракава, па вакиргјау шех, алхамдулилlah и основа, тани увек милостно хем шукар те ова. Али понекогаш, када потребно и ситуација те дингја гјаре, требно да хари појако те овлпе, хем можда те керилпе хари појако лафи. Алхамдулилlah хем акава агјар халлапе. Алла те керил кабули мандар хем томендар хем сај муслиманендар, хем те опростенил манге хем сај муслиманенге. Барак лафикум.